Kantor Gubernur Maluku. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, manda arriba porque Kebetulan sekali. Gini. Oke, kebetulan sekali hari ini kita baru saja merilis beberapa lagu Inaf dan kita sekarang lagi jalan-jalan ke Lapangan Merdeka Ambon. Betul sekali. Itu. Itu apa? Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Di pinggir lautan tempat beta bersama. Jadi Oke, mantap. hari ini kita lagi jalan-jalan seputaran Lapangan Merdeka. Nah, seperti ini suasana di Lapangan Merdeka. Kita lagi mau foto-foto dulu, foto-foto bareng bersama Abang Ical, ada Abang Upi. Mana? Nah, ini ada Abang Ical, ada Abang Upi. Oke, buat teman-teman yang suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Pasang gaya, ayo kita selfie, yuk. 1, 2, 3. Ini foto kah video? Oh video, astaga. Padahal video. Jalan kan pengen Solusi lo gak hilang moment. Mau selfie, Vivo, chatting, Vivo, browsing, Vivo, streaming, Vivo, pakai Vivo, VI, VO, VI, VO, VI, VO, pakai Vivo. Terima kasih.